हाया तंगै जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTADC, I welcome you all. Namaste, Khulumka. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runial Debbarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. आं मोजां रुनियल देबबर्मा काइटननि मुङै सोमायताङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंति खाजाक केरंनो पयतो कुबुई तै खरक बमुई साजावो आं भारतनि फान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तनोनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिपां आदं अक्रानी सामुंनो जतनी बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमा करै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक
Ani thani yafarjak hangkor kokchap nokni charifang adong okrani barjano nangui nangyawi keboni bekhak phunugui eba huijagui samung tanglak hambai jotono. Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the executive member of the executive committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. Ang Muchang Chandra Kumar Jamatia Baba Goriani Mungtui Somai Tangai Sajago Ang Bharat LM Bakni Bishingtui Khazak Kerong No Puito Kubui Te Khorok Bomui Sajago Ang Bharatni Phan Kaplai Te Kathalai Mungno Naikolui Tong Nai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charifang Adong ni Samungno Joto ni Bagino Tang Nai Bharat ni Elembak Te Kerong ni Bising Tui Kirima Kerui Khalayui Eba Baksano Sajakma Eba Sajakya Khalai Eba Kebo Khorok Sabai Gadalui Eba Huijagui Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hangkor Kokchapni Charifang Adongni Borjano Nangyagui Keboni Bekhak Phunugui Eba Huijagui Samung Tanglak Jotono Khulumka Hambai Congratulations. Hai lam sogo joto no tai joto borom gnang songno khabai
खाकुफोरनि चिबा याफारि लामसगते हामजाक मुं याफारो ताबुक जों चिनि कताल चंजाक चिनि सीएम सार बरम गनां मोजां रुनेल सारनो आं कइनाय बिनि तिनि पहिला समाय तांमानि अ सामुंनो यासागै आबनति किसा ककनार माने बागै जतना फुंकाहाम पुइलानो सिनियर फाइमानजाक फाइजाक सिनि बरम गनां सार बिके रांखलनो पुइलानो खुलुमुं याफारो ताई सिनियर फाइमानजाक फाइजाक सिनि हास्तेनि मन्त्री सिनि बरम गनां सार बिश्वकितु देब बर्मानबो हामबाय याफारो ताई सिनि हनरेबल चेयरमैन TTADC नि बरम गनां सार बबरंजन रियांग नबो खुलमुं ते हामजमुं याफारो ताई सिनि फॉर्मर चेयरमैन सिनि सार जगदीश देब बर्मा नबो हामबाय ते खुलमुं याफारो ताई फॉर्मर CM सिनि बरम गनां सार पूर्णचंद्र जमातिया नबो खुलमुं याफारो ताई सिनि हनरेबल MLA सिनि बरम गनां सार रंजित देब बर्मा हनरेबल MLA सिनि बरम गनां सार बिश्वजित कलय ताई सिनि हनरेबल फॉर्मर EM सिनि बरम गनां सार रविंद्र देब बर्मा ते फॉर्मर EM सिनि बरम गनां सार कमल कलय नबो खुलुमुं ते हामबाय याफारो ताई अरो फाइमानजाक फाइजाक सिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनि लॉ सेक्रेटरी नबो हामबाय याफारो ताई सिनि TTADC नि हनरेबल CEO नबो हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई अरो फाइमानजाक फाइनाय जत त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरक नबो हामबाय ते खुलुमुं ताई आनी कलिग जत MDC रक जारा फाइमानजाक फाइनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि हनरेबल MLS रक नबो आं हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई सिनि जत जे कम्युनिटी हेड रक नबो आं हामबाय ते खुलुमुं याफारो ताई अमनि लगी अरो तंनाय जत आमचाइनि फाइमानजाक फाइजाक अक्रा चाक्रा रक सिनि सिक्ला रक सिनि बुमा रक ताई जत ऑफिशियल स्टाफ रक नबो हामबाय याफारो ताई सिनि जत मीडिया नि आदं बुहुगजुग रक नबो हामबाय याफारो अमनो तिनि सिनि ओवरटेकिंग कमप्लीट इंखा सिनि CM नि ताई सिनि मासा बरम गनां हनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर सिनि बरम गनां CK जमातिया साहेब निबो तिनि ओवरटेकिंग का बनबो हामबाय याफारो ताई खाका हाम याफारो अमनो थानसानि फानबाय त्रिपुरासानि फानबाय जे त्रिपुरा मथा पार्टी नो ताइसा विश्वास खाइ रहमनि ताइसा संनो चौई रहरे TTADC ताइसा आसुर रोमबागै जत त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकना आं पाइपलाया हामबाय ते हामजामुं याफारो कारण कि नंनि फानबाय से अमो सम्भव बुंगा तिनि अ जागा ताइसा हायनो हाय तिनि सेकेंड टाइम नि बागै आसुकनानि त्रिपुरा मथा पार्टी ताइसा द्वितीय बार जे आसुक थानि नंनि सौजिदा दं नंनि फान दं एवं विशेष कइरा अरो सिनि हा बुबाग्रानि तेबो फान बुबाग्रानि चाइता मुंबाय बुबाग्रानि नाहार मुंबाय त्रिपुरासा थानसानि फानबाय बुबाग्रानो उक्लुक्ति फानरुमान बिसिंतिनो तिनि सिं अरो मा आसुक ताइसा अमनो बुबाग्रानो हामबाय याफारो बुबाग्रानि सरि हायमियां दंकिसा अमनो बो ट्रिटमेन्ट थांजा मुंबाइयाव बरम मानजों फाइना मुसुंबो तिनि मानजों फाइमालिया अमनो जों जत बिनि बागै हायनो हाय दिलायनाय बिनि बागै सुरिलायनाय कारण कि बनो जों काहामकै सुस्थकै दंगायसे सिनि थिनां सिनि भबिष्यत जों सासांनाय त्रिपुरासानि थिनां जों सासांनाय अमनो बिनि लिडारशिप नि बिसिंतिनो जों सामुमा खायनाय ताबुगो एडमिनिस्ट्रेशन नबो CM हिसाबै समायमा तंमानि यागुलो आनि समाय अमनो तंनाय त्रिपुरासा लुकुरंनि बागै गुबुयै सामुंख्लायनानै एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंति जे सामुंख्लायजांनाय तंमोनि सोंख्लायनाय थानाय 5 बोसोराव अनेक एक्सपीरियंस का एडमिनिस्ट्रेशन कारण कि थाने 5 बोसोर आं एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबै तंमोनि ताबुक तेबो दायित्व कतर मामानि बिसिंति आं अ दायित्वनो आं गुबुयै ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे गाहामकै जतबे कथालाई आन जत कलिग्रबे कक सालाई जे सिनि MDC जारा अक्रा रक दंनाय अक्रा जाग्रा रक दंनाय सिनि MLA जे अक्रा रक दंनाय तै जे सिनि पार्टी हेड रक दंनाय ताई जत MDC MLA रक जतबे कथालाइनो जों अ ताकलाइनि 2026 नि TTADC एडमिनिस्ट्रेशन तेबो जों खायनाय जों सासा खालायनाय एवं अमनो समायबो दंनाय
জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বসাই তংনানি আপদে বিপদে বসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম সৈনা সিং সাজা খালাইনি অমনে সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমনি ইয়াগুলো গোबां মাস जों অলরেডি প্লেনিং চাবলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম খাইজাनाय नांनाय जों অলরেডি মো বুবাগ্রাবাই প্লেনিং চাবলাইজাক বব সামুंनो जों খাইनो नांनाय অমनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिं दंमोन अलरेडी चाबलाइजाक अमा आस्ते आस्ते जों बोसकां साल चाइथगे आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंथै बा सिनि साख्लायबो बिसिंथै नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय बागि आं जे सीएम नि बाद जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय बागि नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुकमानि स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि ब आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबो तेबो आसुक थाय कतरो जे सीएम पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनी जत्तो तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत्तो तिप्रासारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनी दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनी थाइजे थाइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरम गनांनो ताई थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो चाइ थांनाबो गे आं कयनाय हामबाय हामबाय बरम गनांनो ताबुक चिनि बसकांगो थाइजा थाइनि ककनारगान चिनि टीटीएडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कयनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you. Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरम गनांनो फायदि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बागै नेशनल एन्थेम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTADC नि folk music college ni student rok रोजाबनाय बरं लगे जों बो लगिनाय जतनो बासावि किसा लगिनान बागै आं कयो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविडोत्कलबङ्गा बिन्दु हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलधि तरङ्गा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय